Hadien bami ke Jing pynbna, bahkan don ke Jing Khang ki Umphniang petroleum bat diesel, naduh ke arpo kundai tarik naiweing, hapoh ke jylla, kadaw bakadon ke Jing kynnoh, bah ki pulit jong ke Ribhoi ki naphang ki kali kit Umphniang, kiba wanra jylla Meghalaya, namar bakadon ke Jing iatuh Umphniang, shiteng lynti, liang ke Seng jong ki trai Umphniang, kabatip ke Petroleum Dealer Association Meghalaya, ka jan mit jong ke arpo pra tarik naiweing, kila pentip syaki Paidbah, ling ba kilat batai khubor, kila ong ling ba ka Jing tip na ki pulit, ba kalong ka bashisha, bat kila ong ru, ba ki pulit kila le la ka benta, bat liang jong kiru, ki ay ka Jing trai lang bat ki bor pulit. Syuk-syuk liang Bah Kennedy Khyriem, ubadai Presiden ke Seng, ula ong ba Wat Lada kandon ke Kum Kata ke Jing Khang Umphniang, ki Paidbah kim daiban Khuslai, namar kum kalong menta, ke Jing don ki Umphniang kadang biang, na benta ki Paidbah ke jylla, la ong ru baka sorkar ru kan le la ka benta, namar biki Umphniang petrol baki diesel, ki dai ki essential commodities. Kadai ke shisha, habadon ke Jing itu itil, yang tu pemartu pat syai kan le. Dia nak lihat ke association nak lihat juni, kan haduk bentang yang itu, syanu, laki, bakumlu membentang kami yang ini, nak lihat juni ini saja. Dia hendak kita trai kipuli sedia betul laki kami yang itu Turki, kita sedia yang bentang. Syanu yang saja, syanu mereka ini. Tambah keti jumlaan, kebetulan, berkebutuhan, kita kiba keti, they will book. Kapten jangka, Petroleum Dealers Association jangka Meghalaya, mengaw Presiden. Sekarang juga ini Vice President, Kum Kata Vice President, Paidbah Executive Member juga Dealers Association. Kaya kita mengikuti bencana si Paidbah, jumpa dengan press conference. PE akan isi, untuk ini isi. Lamido kita keluar, kasih tarik. Bah kandon kas trai, lalu khutbah kulon. The Kuwait Masjid Union Jogi driver oil tanker Japan East. But the other city, Kila Thor, Shao, Minister in charge, Jonga civil supplies, Jonga state is me. But do the shy, Kandon Castro. But the people have to get along my Kikano. Bah jylla don bor, jom ki pulit, ka bor bagi kentang, ya ki jaga, ya tu Umphniang, ki bedon haka National Highway 6. Bah kila lebor, kila torsho, ya ki driver, haka bah kani kesen jom driver ki melaku dia ni kita, bah ki call ya ka strike, naduh masahsi. Ni negara ke Dealers Association ni kau pencari. Sekipai mak juga setiap kumni. Kestian berkira jadi kamdon Umphniang petrol, diesel, kerosin kamdon nangnina jylla jo. Barbo ni orang nak puasa. But the loading point yang ni ni tuan kelo putih yang ni tambah ni kesyam, but kekti jom doa kan kena, bahkan pensitong yang kita kibalong illegally import hakaneka rackets kejing itu kejing here hak bidai barki petroleum products di Nagaland Association ngidon tang kata kono but suku ka message ka bani as ki Paidbah na ibu ki Paidbah changi ki rumah jumut kita sigi ki ko khubor social media kila rumah jumut bayong penyusu borok yami benek sikit pom perfect tinggi ay ka message ki Paidbah berkesorkar ru kalau ada pembi dia ko khubor kila ni bangi don stock na ka benta ka jingbek jingbiang jong ki Paidbah mengiru mengitip ya ni ngilak pendap hapoh ki petroleum jingi waki kaliru idon ki bakimiang su waki underground tank ngilak penyen ru ki kalipo kenang bagi Paidbah kinong sofa kenang ba sorka kanong sofa haka bede bat ko Umphniang bat kalen kawan dia nagalan sorka ru la syukia ba ko Umphniang kan kuat bat menenstep nagalan jong ke oil company ki officer ka head jong oil company kalekan bagi
bangin penpoi ke Umphniang. By any means ke Umphniang kan poi. Lalu kam buat polis escort tu naduh nampak loading point kan poi sila kita poi. Di Paidbah soban naik Umphniang. Naik rumah cuma. Kaya itu begini kynnoh. Namar ba ka petrol ba diesel dan kerosene kedai ke essential commodities. Haka ba ka surga ka syukia ba penpoi si Paidbah. Di naik ya ki Khuslai.